Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponitha. Youth Congress pen extended meeting come get together Kokasar Polong si kapaman pon. Thang achiklo niphai inkoira pli ningkan suri hinira inkoira porni Kokasar po mate picnic spot along Youth Congress Committee pen extended meeting come get together kapaman pon along mai chepahempu pon West Karbi Anglong District Youth Congress Maipu Agostining hipen mai charipo. Mai along Aluhia Manpen Chetongdun, Assam State Youth Congress IC Kongchun Bang, Sarihul Islam, Karbi Anglong Autonomous Council EM Abarim, Ilis Ing TP, West Karbi Anglong District Congress Maipu, Jatiram Pator, West Karbi Anglong District Mohila Congress Maipi, Kareng Phangchopi, Rongkhang Block Congress Maipu, Ajit Dera, Kopili Constituency, Mondal Congress Tun Maipu, Ruka Sentiso, Lapen Ongdung Kethe Kidingatum, Chetongdun Pen, Mai RDP Dun. Bangso, Amayalong BJP Pen, Romesh Thapa, APHLC, Asong Pen, Congress I along Chipa Okdun. Bangso Amayalong, Bang Suriso se Armu, Chetongdun. Lapen, Non Kirangji, MLA Kilik along, Ongdung, Award Pen, Congress I Party, Chipahai Ponchia Pansi, Chisik Ponlo. Lapen, Putot, Congress I Government, Kachari Longchia Pansi, Rat Atengno, Lamthe, Jaipon. Khiruni Penang Kilo Berta, Kam Singh Dera Report, Karbi Anglong News Channel. আজি মই যুৱ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে আজি উপস্থিত হৈছোঁ। তেওঁলোকে আজি আদৰ সম্ভাষণ জনালে মই আপ্লুত হৈছোঁ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মোৰ বন্ধু ভাতৃ আগষ্টিন নিংগি ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি সুন্দৰভাৱে তেওঁ আজিৰ কাৰ্যসূচী চলাইছে আৰু যি উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা পালোঁ আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছী আৰু কংগ্ৰেছ মহিলা কংগ্ৰেছ সেৱা দল NSI সকলোৰে যি সহায় সহযোগিতা পালোঁ এয়া এক ইতিবাচক বাৰ্তা আমাৰ অসমৰ বাবে অসমৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ বাবে আৰু আমি সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশত আমাৰ অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমি গোটেই অসমজোৰা আমি এজেণ্ডা বনাইছোঁ। আমি যি হিটলাৰী শাসন চলাইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি যুদ্ধ কৰি যাব লাগিব কাৰণ অসমৰ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে আপোনাৰ এই গুণ্ডাৰাজৰ ওপৰত আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ধন যি চৰকাৰী ধন এই চৰকাৰী ধন আপোনাৰ অপব্যয় কৰি আছে আৰু অপব্যয়ৰ ফলত অসমৰ ৰাইজ ত্ৰাসিত হৈছে আপোনাৰ কোনো মূল্য বৃদ্ধি দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে আপোনালোকে নিজেও জানে আপোনাৰ স্বাধীনতা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা নাই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ স্বাধীনতা নাই যি ব্ৰিটিছ শাসন আপোনালোকে জানে সকলোৱে জানে যে আপোনাৰ ব্ৰিটিছৰ শাসন যেতিয়া চলিছিল RSS বিজেপিৰ নেতাসকলে যিদৰে তেওঁলোকৰ গোলামী কৰিছিলে আৰু ঠিক সেইদৰে তেওঁলোকৰ পৰাই শিকি লৈছে যে অসমৰ জনসাধাৰণক বা ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমলৈ গোটেইখিনি তেওঁলোকে যি হাৰাশাস্তি যি ব্ৰিটিছি শাসন চলাই আছে হিটলাৰী শাসন চলাই আছে ইয়াৰ পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অকল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই সম্ভৱ কাৰণ ব্ৰিটিছক অকল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই খেদিছিল বুকুত গুলি খাইছিল গলত ফাঁচি লৈছিল এই যে ত্যাগ অকল কংগ্ৰেছে কৰিব পাৰে আৰু এই ত্যাগৰ বলত আৰু আমাৰ যি গণতান্ত্ৰিক যি শক্তি যি সংবিধান এই সংবিধানৰ জৰিয়তে গোটেই অসম ভাৰতবৰ্ষত আমি শান্তি আকৌ পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে আমি যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিম। ভাৰত চৰকাৰে কাৰ্বি আংলং বা অসম ভূমি মেঘালয় যিটো বন্ধাৰী যিটো নিৰ্ধাৰিত কৰাৰ পাছত কিন্তু মেঘালয়ৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে কাৰ্বি আংলঙত সোমাই পেলাই ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিব আহিছিলে কেইদিনমান আগত কিন্তু আনচাৰ এতিয়ালৈকে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়ালৈকে একো দিয়া নাই আপোনালোকৰ যিটো ইউথ কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা কি ক'ব এইটোৱে কাম এতিয়া চাওক আপোনালোকে মাজে মাজে আপোনাৰ নিউজ বা আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আপোনাক কিছুমান ক্ষেত্ৰত অপ'জ কৰি আহে চীনে আমাৰ গোটেই আমাৰ যি সাৰ্বভৌমত্ব আমাৰ যি মাটি তেওঁলোকে বহুতখিনি মাটি দখল কৰিছে সংবিধানত আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টতো আপোনাৰ কেইবাবাৰো উঠাইছে কিন্তু তেওঁলোকে আপোনাৰ 26 ইঞ্চি চীনা আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষক সুৰক্ষা দিব পাৰে ঠিক তেওঁৰ নেতৃত্বতে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যি নেতৃত্বত অসম চৰকাৰ চলি আছে তেওঁলোকে এইটো আপোনাৰ নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে কাৰ্বিসকলকো দিব নোৱাৰে অসমৰ কোনো জনসাধাৰণক দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোক নিজে আপোনাৰ অত্যাচাৰ তেওঁলোক অকল ধন ঘটাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অকল ধন ঘটাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে অসমৰ মানুহে তেওঁৰ পৰা বহুত আশা কৰিছিলে যে তেওঁৰ নেতৃত্বত অসমত এটা ভাল এটা দিন আহিব
কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে আপোনাৰ আমাৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক আপোনাৰ পিছফালৰ পৰা ডেগাৰ মাৰিব বিচাৰিছিলে কিন্তু আমাৰ নেতাসকলৰ কাৰণে তেওঁ সেইটো নোৱাৰিলে পিছত তেওঁ বিজেপিত গৈ পেলাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক পিঠি ডেগাৰ মাৰি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই গোটেই অসমক তেওঁ লুটি আছে তেওঁৰ পত্নীয়ে পেলাই লুটনৰাজ চলাই আছে আৰু এই পৰিত্ৰাণৰ কাৰণেই আমি এই যুদ্ধ চলাই আছোঁ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমি এই যি সমস্যা এই সমস্যা সমাধান কৰিম যিহেতু গিভ এণ্ড টেক পলিচি কেইদিনমান আগত আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু মেঘালয়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ যিহেতু দিছপুৰত এই বৈঠক বহিলে কিন্তু এই গিভ এণ্ড টেক পলিচি গোটেইখিনি পূৰণ হৈ গ'ল নেকি অসম কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি মেঘালয়ত দিয়া হৈ গ'ল নেকি এতিয়া চাওক এইটো আমি মানে সম্পূৰ্ণভাৱে মই জ্ঞাত নহয় মই এইটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ দিব নোৱাৰিম আমি সঠিকভাৱে এইটো জানিব লাগিব তাৰপিছত এই কথাখিনি মই ক'ব পাৰিম Jilangso Arong Aradapan, Karbi Anglong Autonomous Council Pen, Kapin Khat Ponajok, Forest Department Pen, Eviction Pon aphuthak hamphang asong do an pen Kapin Rempo. Karbi Anglong Autonomous Council BJP Azorkar Charilo Pupen, Mina Akai Hijana Phan, Kachenek Kaholo, Keter Kehab, CEM, Amina Mamad Turham Ke, Karbi Aradapan, Keter Kehab, Kang Chektap, Lapen, Karbi Karbak Akai Kedoan, Ahemarit Kipridam, Kang Hon Kang Jinso, Awepin, Lapuson Asai, Kapedeng Pon Ke, Karbi Anglong, Hamphang Asong do an pen, Pin Remponlo. Karbi Anglong Wildlife Sanctuary a Forest Si Jilangso Rong Kachukim Dam Si Kedopot Si Eviction Nangkok Lopusi Rat Angno Ning Jepon Tangte Wildlife Forest Ajo Sai Katiki Lapen Rong Kachukim Longle Pulote Kopia Pot Si CEM Tuliram Ronghang Nangli Apel Bukuri Aper Themamot Wildlife Forest Along Choklem Aretlo Nangli Karbi Aradapan ke Tharlilap Amina Apel Buguri Abagan ke Palomko Kopia Potlo Rod Atengno Lamthe Chipaklar Pimita Lapenang Li Jongsi Aron Repen Kedo Adimaklong An Eviction Labji Pulote Kopia Potsi Kiruni PGR VGR Along Kedo KCKB Aswatuma Pan Tharle Hai Hedatlo Lapen Uttar Bobil Along Kedo Train Station Akung KBKC Aswatuma Pan Kopia Potsi Tharle Hai Hedatlo Lapuan Jakong Horang Kedo Abang Pupulote Aron Repen Kedo Adim Aklong An Tharli et Thapusi Hamphang Asong do An Lapen Ratari Asong do An Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan Sodak Pen Karju Padupo News Report Karbi Anglong News Channel Pini Ladang Arar Tum Jasemet Kedo Kisung Osomar Bilalera tu firma Charlie hin kana hok pini school hen ka phalang no gal hai hui ka do fita medak theko nong lo la fila hai bang ke lake pini tim Karbi Anglong phanil tumen ki pu kang tung bang la hello pini Karbi Anglong Autonomous Council mat tim Karbi Anglong ka lake Karbi ang khai phan le karjap pen Karbi khai phan ka party of council kali lake pini langdam lo na pini ni tum Karbi lo chair le song ke SYC le pen kapre ka song tum dak chelara pera song tum ke pini Jilangso long thale nang ji pura jak tin pen kachesong kali ili tum kachesong ke lake Pini aron repen kedo konalo pini itu tuma khai phanang kelang rob nante khai phanang chenek khai tum Karbi khai sidang reng hu ke sonang podim nalo itu tuma do bina chini lake PGR VGR long lelo fita mehla bangso along le long bangke pini nok e rongal tum chodam peta hai he hem sanu isi dala tum e plan la tum kacho hekdam jala phone ave fita me pini Jilangso arara phanang la tum chohai ondet Karbi hejan chohai ondet bangala ke il tum han ko pai kelang no nai posil tum pun tum la fila pu sona bang claim nang ne tim Karbi Anglong tum jasemet tim Karbi Anglong ke japo na ke hai CM turam rong hanang ser me Karbi ang obi pensional ta CM keman la pen nangli longle phelang ban ke chenglok nangli rit fita mel ke pini nangli ka chibirti fita mel ke Karbi khai o ka vi Karbi khai khia dat pensional ta CM keman pon nangli hala ke nangli cheparo ka inu pini Karbi khai finally phana CM na pa man Pini Karbi Anglong ajone Karbi Anglong aran ajone final tum la bangso serang hoi gang ni long ber chot hala bangso alam nan tum teneri lesi Jilangso aran phanil tum jase mepet ladak a hok pet alang teman rehabilitation mata kedo ke thaka sainang tum kaprega lo fita me sik pinang ji la penda ka charlie asomar tum akai alam dol hon kapana hok darji bang nang tum claim nang ne la bang tum pena chini lo la pena pachini lo la fi nili tum pen ke sodak penang tum hafira menang na pachini lo thor fon lo Bini Jilangso aha bale na tum kathale beg nang la pukali
PGR hal ta marad phansi kapathilo marad mareng api pham kapajuji kepedoji ka ji adim kapachopanji adim masal tum ki pulotan hala bangso adim nang tum thali ka phang non pinik dak jilang solong thali nang ji pulel tum kachesong kali lapenang tum kemang nang tum la bangso tupilo magi puji nang tum la bangso khai kaching honang thek bang tum chepak lang kha khai kaching honang thek nong finang tum chepak lang lu pulotan te la bang kenal tum phana hok aha karbera don sa me man peng nang PG sa me pinia somson jilang so hara phan la nini yang bang kathali la pa bangke aron re la pen ke chok ki pusul ben jong ra tung athema da ke eviction notice na policy ni apor ki pisim ni thombe pusuda gara tum na pachini la ke kona ron pini ahe marit nal tum ahem finon hala mi fitame hormu hotar pe ke chenglo ka do ka phalang no pila ke nal tum kona raja ko final tum ke longlo la pen dak jilang so hara tum ke pini da ke sel le ka chupur kali ladake thoi the bong hom theng the sok fikati ki ladak pahanan tanal tum karbia khai ka choklem ka chodam lo tanal tum nang li make sodon la puson do manal tum nal tum la pahana khai phan ka ching hona bejalo ma labang ke nil tum nal tum hanang pin rem ri bufita me ne labang ke la sin tum kan bang ke tong se kot jilang sorar phanal tum is awar sai mesen phanal tum piponang ji labang ke nil tum phanal tum hanang chunuri lo labang ke Yung si department bilang suara ada sangat kira bahwa dia kalau nanti nama tu rutali atau mungkin isi atau mana tu bila cara berjalan. Labang ke la pusono jilang suara da pandong si la alang litum tim karbeng long pen thangna da kera bawe thangna awar sai pipon pedat pulatan litum jilang suara long fil tumar jadon thibji nitumar jadon thibji labang ke thibe dalam jilang so along ke do atum tak karbi side lapen karbi atum ke labang so aing long labang so ing nam labang so ang long fike do polata ke ladake nil tum ke UP Bihar long tum dam lapot si ladake ajat penon fitame jilang so arar fitame cedolong nang jila pen alang tum labang so kavoleng don jila bang so right livelihood labang so right bang tum celong wek nang ji athema labang ke alang tum ta karbiang long sikedo kaprek UP Bihar lang tum long leke chidam lapukali lapen labang so habara long jasa mepet kopiloma pini karbiang long along karbia khai tum ke doling fitamel ke longli phelang ka chirai kom hon ke do chot ka chithi le pulel tum ki punai kali lake le tum ke lake inglong 6 le long ri protam le ke habil to not haram le to not maral le fitame karbia khai mate le tum tribal la fotum ke lake longli phelang ka chirai kom khai pusi bang nge jong la fir da ke doling fitame lake el tum longli phelang ka chirai kom ji ban fi do pol bang ala tum la bang so no les bang do nang ji fitame pini ke il tum karbia khai ok ben si pini karbiang lo to mas council ke man bek fitame le bang so porta ili tum han fi karbi hijana angbong fi hutur ka che kam bang lake la pena ka prek il tum ko pai ke lang no el tum ke long na man lu fil tum man ke pachini lo Prangsi tum pini KSI leben KSI pen sorkar tum karbi anglong cari council ke cari tum karbi tum karbi to hem uchini lor pen ladak karbi than kiplung jesa eklem bang ni tum sotak pen pinrem lo lapen mantu ni tamela bang ning cipang samone la sipini ladak pen itum jilang sorong bang pen karbeng long tu mos council ke jat han isi ki pudak tu bang lalo la tu phan ladak pen nang tum yong se marat long long padulong lip te kapre ka dim thik pi pe tik ta ka bang ke ladak pen kar plungi bo bang ni tu kroi nang tu yong se marat long ri pen si kapre ka dim bida mia tuar dolang libu dolai kapre ka lam lo si tamela tumhan kapre ka dim thik pi pe pen si la tumhan renga ak bumasi plung jui puken ni tu kroi lagi ati tuma di mana bang ke clear la dake government along le along sarkar long ke do madu phanon karbinon kapre khaino entertaining tungte po phe la tu bang ang tan me na chong vira to phan plung place lai mina karbi phan hai unchot mane la tumake supreme court high court long case pi thai buchini lo kidu ke lak buchini lo la tumhan ke target pen karbi to han kiplung thabi bukin te kroi lagi budak lo dapat sin ke la sila ke bab jin pen council tum ning chirui thusi la tu ma phan dak jilang sulong kidu karbera phan kaprek settlement ki adin kaprek mission adin dak le padulong le tame kaprek mission adin ki piji pivek nang busni tu pudak UP Bihar men ke bang aparok thona ke chengse da plung tha yes utor bor bilong ke do PGR long ke do phelang pi girls school long lilong ke do phehada ka phelang pi departmental land soil conservation long le ke do halabang so long lia phangsi eviction claim noi claim that apini tumara punoi niri tumase dakching lai chi non bang hala to kali eviction ke claim ta ni thombe da por ki pi ta hala eviction ke claim notice nang ki PR ni amasi labang so ar ni masi pini kowe rong da ke chorte kang pini ladak lang sinang school hem
स्कूल हेन कली ट्यूशन का चोथान आर नी आर बेतो कॉक जी पोमेन पेन ट्यूशन के थान जी पुआन सी घंटा ही नी वेट ट्यूशन का चोथान जी पुआ हेमता पिनी ओटिकांग dak patong pidak dak pini ladak ke plang o kipio kali pini dak glass corner tuman pini parok tuman pini dipulong a building a ciri longle pitek sitame pini ladak Jilangso tuman pini dak kaprek thang na tak ke hangli tuliram long hang ke hai akhile ke hangali omor singh tiso ke hai akhile ke hangali ladak ke dak a peri cholone manghumang ram kar bi kabe kisung thek kar bi tuman pini la antai tum kar biang long tumas ka rap thek thema lanta jinso thek thema lanta lang thek thema nali tum kar bi kaching hon ke ang thek la heloma la si nili tum ki puji ke la penan par kar bi kaching hon thek the kar bi phan kachelang remang thek ke la penan par ke avelu la penan par kaching hon thek the la penan par kar bi phan kache ber la penan par kar bi phan kachelang rem la pen kachelang selet ang thek ke avelu aposi nilitum ake hai tuliram rong hang pan inut karbi pomen pen ke diai sami inut cm pomen pen ken litum ke dia un elang lipan inut rong hang sang ho omor sing tiso ke inut tiso sang ho pomen pen inut karbi po diai sami inut mp lapen inut a cm po ake hai tuliram rong hang pan alang lipan itum dia un e ate nor por karbi pan ke theng nang ke chok ivi phik bunang kachiru kachar nam nang along eman ke dam nang along ering ke sonang along elong le kang bonang nona por si karbi ang bong kachenek ji karbi ang bong sikache berdi karbi ang bong sikache nek i mithang hutur ka chikam ke halake nilim ge checha kun e lapen monon fit kroy kre Karbengo to mo sponsor CM kulo Ladakh Jilangso eviction bang ke Supreme Court an order for eviction the Supreme Court order jong he eviction de la son pulotang te pini denon vijar long kente vijar long hadak eviction ke departmental la ke Supreme Court order ke la bangke la chotkalilo pini kar binglong kang pi departmental long kente pini soil conservation long phelang pilong tok hala kene ko mane behari ban kapado ilong le mate lage pini khelang pi girls school long lelo hala bihari tuma plang ben do thip hala kene girls school long le hala bihari ban ke pegalong lelo mate lage lasi lahai ke jasimet pen ke kache pek la pen nora hok dak na chelang ke lake forest asai khitum sa cheklang forest asai khitum hem na paru same jasimet pet la dak bangke tuliram rong ha ke hai ke toy joini si pini dak eviction ang ke claim la pen an par tame pini Johnny Timo ke hai pini dak lumba jong hin pen inut representative hai det pen Johnny Timo ke hai det of hit pini karbi aton long thom long free eviction claim elo pini Johnny Timo ke hai pini konat loke doke pini Johnny Timo ke hai ke pini lumba jong ra fan lumba jong karbi karba ka sofan pini kang hon ke lang kar japia bang fulo putet tang te pini konat loke doke pini 3 kilo ra eviction claim elo tame pini parok atum han eviction claim ne karbi fana ke theng na ke chok abi phiki buat dumange pini bang he chikim lok lujok si somdam hadak nok sikati kilo hadak lasi lasolong bangke tim kar biang lo tum alang litum han ke do abar sai pek nang ji dimak long pek nang ji lapen kar biatum komane parok UP Bihar ben ke bang tum dak achiri pharo jong sinak nang cherai thek polotang de chiri si hini bera long leke kar bi anglong kar bi long le kar bi long ria potsi dak kar biatum adimak long chelong pek nang ji lale nale do pini benang kar du dok ne Ladakh Jilangso hawara long ni konget apor ki pipen kitame apor ki pipen nothing ben kale depti la department sumang la kadoge hemari pilok khamen Ladakh bangke the jasemet bangke eviction ke claim nithoma por ki ko jasemet ke nithoma por ki bigha laga chok chilo tame lapenan par tame pini Ladakh ke marat languri wildlife sanctuary polo da marat maring api ke do dim polo tangde pini marat maring api ke do dim polo lana ningkan thengpi kang hu lok Ladakh bang hala so se ke dak theklong lima hala ke marat languri ke lima pini Ladakh bangke openly Ladakh koila ki phur koila adet phur japlo hala koila ki phur ke la kene marat languri ke lima da hara ba ko marat languri de koila phur mema halason thotsi lapena ka preg bangke pini dak bangke marat languri adim Ladakh bangke pini dolong le dak bangke dam nangji pusi pulo tangte marat maring ki pia dim pulo tangte lason thot marat maring ke do dim ke hala dak uttor por bilong hadak vijar long hadak ke hadak la marat maring chainong chai chelong ki dim lo tangte pini hala dak uttor por bilong hala dak bangke eviction nai pukan aningkan isi sode kar bitum kache songa fit anta hala dak ki plungji galisi dorsing rong ha ke hai ke dak nujok si ke somnam thu pini arnian ningkan si so selo poi fitame pini arni anta hadak uttor por bilong pen bengoli tuman ki plung dia lam nonanta bilang pini PGR long pini ningkan si so selo haladak PGR ang kang long nonanta bihari tuman ki plung dia lam non anta alip tipur pelang pini uttor hala
Meghalai long pini Meghalai adak non janjai hill song hadak election kedo pini haladak jiriken deng long atumi hedong kili kedo kilometer ingkoi ra phok Karbiang long arlo nang lut elo jiriken deng ana nang lelo tame pini arniata tim Karbiang long atum pini ano kang thong che krong den pini jong si dak marat long ri pomen pendok sar Jilangso long jong si pini dak eviction nang claim Purui chopon bom komane akar bi tu ame thangka chu purui chup chotsi halabang so purui kiupi chopon bom kowe thum bom chopon bom buguria rong thum bom chopon bom kopine thengpi kachu e kachulang a thengpi thengra the thum bom lason thoji ki thumji pulotang te pini aphuthak si hada uttor bor bilong pgr ben pini da komane soil conservation long le pini phelang pilong girls school long le pini khelo phelang pi pgr long le haladak ake hai tuliram rong hang adak nok e rong bak toram pet thadong sa dom to pulotang te pini haradak uttor bor bil pini pgr long pini departmental Karbiang long along long kwan si kacera ma haradak kowe e rong bak toram pet ajakong do keng pak sok e rong bak pudam pur hai bulotang te la nili tamana pulotang te nili tamana paklang do dong sa dom to pulotang te sitame hai he pia poto pulotang te Karbi atum ke Karbi atum han ceber uncot Karbi apun han ceber sit kacelang rem Karbi tum han ci uncot lapenan porta ke dam tanga por ani sia dong sarthi phangcho long le eviction ke claim hot hala sot kupilo puke o hala sot ke sarthi phangcho long le eviction ahem eviction claim hot hala sot bihari tuman ke har dole chat puja ke do posi eviction claim ne pu tangte Karbi anglong hada khala ke don vet chat puja do pujone si eviction claim ne pu tangche pini Karbi atum ke ningkana sekpen ronga je kapa the nai puro tangte kardam arna marni kardom Karbi penan palta kapa the nai Karbi aso tumhan pulo tangte la Karbi jutanga song pen kapatiri pon Karbi risonim soronga je Karbi youth festival hal helo tame non banke la risonim soronga je apor kita huranta Karbi atum non ana por la anta Karbi tim Karbi long kachari tum ake hai turiram rong hang ake hai omor sing tiso alang litum to antum nitum da Karbi nitum da rong hang nitum da tiso nitum ana gobek punang purin tuma Karbi karba so ching hondukpu tangte la ronga je apor chitame Karbi aphan mekri meklang arenga hu a hemarit kapaheno thengpi thengrang kapaheno pi hala helma Karbi ka ching honke pini ronga je apor chit bangke kan kilun aronga je pini apini chothak ji tar chupuji ar phek chodordi pini labangso ronga je por chit Karbi tum ronga je ke the naya por pini Karbi tumar kache nek Karbi tum mekri meklang che chaknang hala helma Karbi Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu